الشديد بسرعة الناس نما جباجت نما خفسو نما هم نما ركبو كتونجا قبول خاول فوري لفان نما دومت نما جباجت نما هوغاري هوغا دلني هوغا نمني همتو إساني دبي أبسو كتاس قبي كبو كهمتو سن خيري تجرجير نما ديگه إسو باسي خانان أباسو سلا دي رهتو نما كناتي خير تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا إلمان نمادا ربي صدادا ربي إنسانو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس خطبتنا اليوم سر رحمك تفوز في الدنيا والآخرة حواس خينيا خطبان خينيا كارادا رحمك كيما تنفدو الدنيا آخرتي ملكوف تاجا حواس خينيا نمني رحمن كم ننجر رحمني كون خرا لما نركما توكو خرا أباتي نركم توكو خرا هاداتي نركم توكو خرا صدوما داتي نركم رحمك كي هنداو ما تنفدو الدنيا آخرتي نميل كاوايو برباد خسارة جلام بهايو برباد جا حواس خينيا قد نهانا الله عن قطيعة الرحم ربي سبحانه وتعالى رحم ما مرورا ندور كجرا قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا إلمان نمادا ربي صدادا ربي سنو خيسا والخدتان وقارك ربي جاي ناخن ربي جاي أكنا نافتاي ربي جاي نبير رابطو جتاني خوال خدتاني سن صدادا والأرحام واتقوا الأرحام رحم ما اسمرو صدادا هاني ربي خنجبادا هاني رحم ما خنجبادا هذا رحم ما خنا إيقادا يونف بلفتني قدسوا باتنس مرورا إيقادا داجا إن الله كان عليكم رقيبا ربي سبحانه وتعالى يروهن دلقات إيسان كأيقوتي رحم ما تنني جبسي تمو نمرتني كأيقوتي خناف ربي جلام باتني رحم ما يونف بلسيتان يونف مرتني تقافتمتني أكا قبا باتني جا أيها الناس فوعد الله تعالى للرحم عقوبة من قطعها حواس خينيا ربي سبحانه وتعالى رحم ما دف وعد سينجرا نما اسمره قطعة جبا قطعة كبيرة قطعة وعد سينفجرا ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم حديث خيزتي خنو ارغم ربي دا كنجا إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قالت الرحم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القضية قال نعم أما ترضين أن أصل ما وصلك وأقطع من أقطعك قالت بلى قال فذلك لك حديث خيزت يكون إرقام ربي دا ربي سبحانه وتعالى حكم أوما إساتنا هندا راوته أومي لفخاية هجت سين أغانم وان أممتف جين رحيم أمان قوبا باسته لفخاته يا ربي خياغا أنمني نجيچرو بكميكتي نقودو أنكنن دندهو tuna akkanattiin dhufne namni akkana murre yaa rabbi sitti maganfadhe jettee martoo rabbiidha subhaanahu wa ta'aalaa ta isaan martu qabatte rabbi gaafattee je rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rahimummaa namni simuruu sirraan dhorku namni simuruu sirraan dhorku laakiin waan tokko waada siiseenaa jeen maal jennaan nama simure rahmata kiyyarraa muruu
nama si mure miskiinomsu, nama si mure jannata kiyya dhorkatu, nama si mure imaana kiyya dhorkatu, nama qullaa si dhaabe qullaa dhaabu wa'ada rabbiin seenee fi jechuudha. Kanaaf hawaasa keenya nu keessaa namni rahiima hin qabne hin jiru. Rahiima keenya haa maxxanfannu. Sababa rahiima maxxanfachuu dhabuutan khayriin nuti dalagaa jiru, cibaadaan nuti dalagaa jirru tun akka nu jalaa hin banne rahiima keenya haa to'annu, hanguma dandeettii teenya waa haa goonuufi daara haa baafnu, haa nyaachifnu, ka mana hin qabne haa mana ijaarruufi ka dalagaa hin beekne karoora irraa haa keenyu. Yoo kana hundaa dadhabne rabbi haa kadhannuufi salaamtaa gaarii irratti haa karaanuu jaa khutbaan keenya kaarraadha. Akkasuma hawaasa keenya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa falnajtahid fi silati irrahiim jajjabaachuu qabnagaa bu'aa cehii qabdi. Haanni rahiimummaa sufuun kun waan jabaadha. Wanni isiin badhaasa guddaa rabbi biraa qabduuf isiidhaatu waan jabaadha, waan qabsoo jabduu nurra barbaaddu jechuudha. Falbaadu qabiixun laa yumkin. Yaa hawaasa keenya haalli garii namaadha naman deemsisu. Haalli garii naman deemsisu. Namni kun akkuma fuulli isaa wallabu haalli isaa wallaba. Garii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haala bareedaa ka isa simachuudhaaf si gargaaru rabbiin kenneef, garii ammoo haala fokkataa akhlaaqa hamaa rabbiin kenneefi kayooniif kennitee isaan quuftuu guyyaa takkallee fayyaada isiin hin jenne, naaf ga'ee dhiisii fayyaada illee isiin hin jenne rabbiin akkas godhee ture. Kanaaf hawaasa keenya rahimummaan tun bu'aa cehii hedduu qabdi. Wanni rabbiin khayrii isii keessa kaa'ee fi namni isii mure azaaban rabbiin jazaa galchuufii fi isiitu bu'aa hedduu qabaa jira. Fafil hadiis kun hadiisa keessatti gurbaan tokko ergamaa rabbiidhaatti dhufee yaa ergamaa rabbiidha arrahima kiyya kana nin maxxanfadha. Tolaan itti oola waan danda'u hunda godhaafi wayasii'uuna ilayya isaan ammoo hamtuudhaan galata naa deebisan. Akka anan ganaa karaa isaanii hin deebis, akka an ganaa hulaa isaanii hin seenne jazaa akkanaa naaf kafalanii. Mee yoonif dhiisas rabbiin nan dhiisu, roo rabbiin naman dhiisu jettanii akkam tahaa jee ergamaa rabbii gaafate. Deebisaan dhiiroo yoo naaf si taate maal taate? Hudduu haa bananii ka hanga dandeessu gootee dhiisi jechuu dandeenyaa jechuu. Dubbiin akkasii miti waan ergamaan rabbii deebiseef dhageeffadhu. Yaa gurbaa akki ati jettu kun yoo dhugaa ta'e jecha qabatamaa yoo ta'e yeroo ati isaanitti tola oolchu hundaa yoo hamtuudhaan galata kasii deebisan taate fakkaannamaa tasiffuhumul malla akka waan daaraa oowwaa isaan nyaachifteeti isaaniif galaastee jirtaa itti fufi jeen. Takka ruksaan gooneef jechu nama haalli isaa akkasii nama hamtuu itti oolu san hundaa'u itti fufi malee if duuban deebiini jazaa kan kee rabbi biraa argatta. Silaa'u innama shadiidu bisura ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam leeysa shadiidu bisurati naas nama jabaa jechuun nama kuffisu nama humna namarra qabu ka xuncaa qabu ka wal fuudhee lafaan nama dha'u miti. Nama jabaa jechuun nama hoggaa aaree hoggaa dallanee hoggaa namni hamtuu isaanii deebi'ee obsu ka tasgabbii qabu ka hamtuu san khayritti jirjiru nama dhiiga isa obaase ka aanan obaasu silaa dhiira jechuun nama akkanaati. Khayriin takkallee fatanaa malee hin argamtu kun fatanaadha itti fufinsiin jaa jeen jechuu obboleeyyan kiyya. Kanaaf hawaasa islaamaa akkuma dubbannee dabarsine bu'aa cehii hedduu qabdi. Namni tokko kasiif gargaaru jira rahimummaa kana maxxansachuudhaaf, tokko ammoo ka akka jaanii kana jira. Atiin kanarraa irra sawaab argatta. Maaliifi khayriin hangumaati laffaate badhaasa guddaa rabbi biraa argatta waan ta'eef rahima kan kee fokkataa bada ka salaamtaa rabbi isiin hin jenne sanis akka goote madaysite akka namni bineensa gaaratu paarkii keessa hoggaa laalan kunoo afaan qaqqaba leenca nuti sodaan waraabessa nuti sodaan ka halaalatti nuti dheessinu kana madaysanii akka re'ee godhanii hooysanii bira jiraatan. Ilmi namaa waan hin goone hin qabu rahima keenya ka sababaa isaatiin addunyaa akhiraan teenya nu jalaa baddu kana haasofnee ifitti qabnee haa madaysinuu nuun jaa khutbaan keenya kaarraadha. Akkasuma hawaasa keenya uqubati rahimi aajila akka waan biraatii miti qixaanni rahimummaa muruudha
liifi yookiin daarektii amma nama dhaqqabaajan kawaan biraadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala akhiratti nama lafa kaayaa kawaalama ammoo akhiratti lafa kaa'uudha wajji akhirattis waa takka osoo irraan hin rifne qixaan isaa nu eeggatuudha wajji addunyaa keessatti jazaa oowwituu namaan dhaqqabaajan sallamaan irraa tokko zulmiidha nama zollum kanama dhiite waa xiqqishoo osoo hin turamne dhiitama kanama hidhe waa xiqqoo osoo hin turamne hidhama kanama zollome waa xiqqoo osoo hin turamne rabbiin jazaa kafalaaf akkasuma ammas rahimummaa muruudha nama rahimummaa murus rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaa kanarratti irraa kafalaa akhiratti sol kaa'uu fi wajjii jechuu kanaaf hawaasa keenya khutbaan keenya kaarraa ifaatoo hannu rahima keenya haatoo hannu rahima keenya maxxanfannu sababaa isaatiin akkan khasaar sababaa isaatiin ibaadan teenyetun akka nu jalaan golombanne rahima keenya maxxanfannu ja ibadallah aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa risa'il muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barrul karim. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أيها الناس صلة الرحم له فضل عظيم حواس غنيا رحم متنسون تكا رحم في فوفون درجة قد قبدية ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم خنو حديث كجت ارقما ربي أكنجا من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليسر رحمه نمني جعلته رب سبحانه وتعالى رزقي إسا بلسو إسا تجارمسو qabeenya akka inni fedhutti waan inni fedhu isaaf kennu namni fedhu akkasuma umriin kiyya haa dheeratu asarri kiyya haa tolu jechuu namni barbaadu rahimuma ofii haa maxxanfatu ija yaa hawaasa keenya addunyaas bakka itti barbaadnu dhabne guddinnas bakka itti barbaadnu wallaalle karaan guddinna itti barbaadan karaan guddinna akhiraa itti barbaadan karaan umrii itti barbaadan rahima kee gammachiisuudha rahima kee to'atuudha rahima kee maxxanfatuudha aja akkasuma ammas hawaasa keenya rahima maxxansuun darajaa olaantuu wanta nuti addunyaa tana dhufneef wanta nuti laffaanuuf wanta nuti ibaadaa goonuuf fiinte isiidha jannata seenuudhaaf rahima maxxansuun jannata nama seensiftiya ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لرجل سأله أما يدخل الجنة إرجما ربي صلى الله عليه وسلم غرباتك خوان جنة نما سينسي سورة قافت يا إرجما ربي دا ميوان جنة نما سينسي سناهي ميجين إرجما ربي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وان جنة سينسي سوخة فادا ربي كان كي غبرو ربي كان كي توكو چومسود وان شركي تاير لا ولا بتاور أكاسو صلاة يرودان صلاة زكاة خنچورا رحمك متنفچورا جنجچو حواس خنيا توحيد كبانه صلاة كبانه زكاة خنينه قرآن قرانه يو رحم مانتون جلا خافتو تاته حليا جهنمت كمبلفمون خنيا نف سراط مقالما سراط أبتة أجينا مقدر بتيجان كنا فواس خينيا رحمة خينيا توانو رحمة خينيا يونت رحمة غونف ربي سبحانه وتعالى رحمة نفقدا رحمة خينيا توانو ننجا خطبان خين عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله كما أمركم ربكم حيث قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد